Keblai pi baro syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi Shillong. Pensmai ulat ke Jylla ya unong bishar Chief Justice bertemai ke ying bishar High Court ke Jylla. Uat kinong ai jengi kai ba shim kia kinong ya shim benta ha ke Food Safety Training Program. Pediang buram ke Border Road Organisation ya ke kenhun kinong ya cycle ha Shillong. Bat penchna ying kinong hikai ke Sacred Heart High Secondary School ya ke long ying ke beduk ha mau ke siang. Badmintang in Pash ki Khubor bakam benya. Ulat ke Jylla Satya Paul Malik minta kesngi ula pensmai ya unong bishar Chief Justice bertemai jong ke ying bishar Meghalaya High Court Haraj Bhavan minta kesngi. Hakani ke jing pensmai ya unong bishar Sanjeev Banerjee ledon ringkat ru ulampang ke ying dorbar tauan ke Meghalaya uba metpa lingdo Menteri Bedepet Iki Kam An u James K Sangma unong yalam kaliang persya u Dr Mukul Sangma bat kinong bishar jang ke Meghalaya High Court kum unong bishar HS thank you unong bishar Wan Lura Dingdo bat kiwe u Chief Justice Banerjee ula pendap ikijing puli jang u na St Xavier College School Calcutta bat na St Paul School Darjeeling ula pendap ikijing puli BA bat shimru ia ke subject economics kum ka honor subject ha ke snem khat khandai spa prapulai bat ia ka LLB ha ke snem khat khandai spa prapunyau na ka University of Calcutta u Chief Justice Banerjee ula zdang ia ke kam kum umuktiar nadu ka arpoi tarik unai wing khat khandai spa khandai pho ha ke ying bishar jong ka High Court ha Calcutta bat kum juru jong ka ying bishar ba kle du jong ka ri ka Supreme Court of India of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Ke Office Jong Block Development Officer ke Umling Sin di Block Lengba ke Meghalaya State Rural Livelihood Society minta kesngi ke lepelong ya ke jingi shimbenta jong ke Self Help Group ha ke SHG Mela kum shimbenta na ke jing rakhe jong ke jing dap san postnem jong ke jing yo ke Jylla Meghalaya ka Bapura hakani kesngi lai don bani shimbenta da ke jing don lang jong simbot menteri rangba ke Jylla uba Preston Tinsong bat kiwei kinong mi khmat yang ini serang. Akhirnya kenis membagi perlok senang wadong nila. Ayo ini kerja siapa bagi kentai ki kamnang bantrei lane ki kamla aru ya kaban kunai na kabentang kajing yo ono. Kata kali kebetulan kam haru kata. Dari nak kata-kata kapelok yang ini nak kalian juga MDA government pemerintah kekenti ni fokus lane ni pek
ya hikmat di jongi nakalian ke sorkar sya kini ki SFG jong ki long kemi lani jong ki kente nakradao ki poi kat ne akan kasni dan ki bon kenta bisyong akan kamadat rei pim thai pim loai ka kubor ka bangadon man ong yapi nakadao lek nakane kamadan da kajing sangat kemensil dan ini nakane kecaka rengkat bak kita ki idea bekin tray amar kini ki mission ki bapun ke bangi pentray kawai ka milk mission katarung kuma aspa kelur tam ni pelut misa nantakan mi sa kawai ka mission ne tu lepa ya pi kabamentas tang mengiyok sanction bak kata kadai ka bangi ong ta poultry mission masih keluar chispa atau keluar kabagin yok sanction menta. Baca kadir ini data ju atau kelenti. Kabangi penteri kami yang pakai mission. Baca kadiru anting ailun kabamut ya ka interest leni yakasut ngin saseu himangi na kalian kasorka. Kokilong kubibi. Ka Food Safety and Standard Authority of India kalapalong yakajing ajing hikai lane ka Food Safety Training Program kabalapalong ha Don Bosco Youth Center ha Shillong mentakasngi. Hakani kasngi lawan ban ajing hikai taka Ajrin Stephen na Sadik Masi Medical Social Servant Society na Kanongba Delhi. सिर्फ इसलिए लेना कि वो अच्छा दिखने में है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। तो जब आप लेंगे ज्यादा ग्लेज, ज्यादा कलर, जरूरी नहीं वो नेचुरल हो, क्योंकि आपको पता है कि अलग से कलर भी ऐड करते हैं ऊपर से। नहीं हो तो ये गलत है। हाँ, ये सब गलत है, ये सब गलत है। हिमाचल में एक जगह किन्नर है। अच्छा, किन्नर, हाँ, जगह का नाम है। वहाँ का अपील जो होते हैं वो सारा विदेश चला जाता है। हाँ हाँ, वही विदेश से जा करके ये बोल करके अभी 1 नंबर अपेल का 350 रुपए किलो बिक रहे हैं। सेम किन्नर का सेव है। अच्छा, लेकिन वो अभी यूएस में चला गया। हाँ, तो वही है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है काफी बार वो एक्सपोर्ट होता है, और जो यहाँ आता है उसको अच्छा दिखने के लिए उसके ऊपर वैक्स का कोटिंग करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर स्टिकर वगैरह भी चिपकाते हैं। अब जो स्टिकर होता है, ठीक है, काफी बार स्टिकर चिपका होता है, उसमें लिखा होता है बेस्ट क्वालिटी, एप्पल के ऊपर चिपका देते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली गलत चीज है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो स्टिकर चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज कर रहे हैं वो ग्लू अगर हमने ढंग से धोया नहीं है और ग्लू रह गया एप्पल के ऊपर, तो वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो स्टिकर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। आप जब लेने जाते हैं तो आप उनको बोलिए कि इस पे स्टिकर नहीं चिपका होना चाहिए, क्योंकि ये चीज गलत है। स्टिकर कार्टन पे हो सकता है, लेकिन स्टिकर कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ रंग और सिर्फ ग्लेज देख के आप नहीं लेंगे। फ्रूट के और भी क्वालिटीज होती हैं, लाइक फर्मनेस,
कितना वो दब तो नहीं रहा है, उसमें कोई मार्क तो नहीं है, ये सब देखना है आपको। लेकिन सिर्फ रंग पे नहीं जाना है। जैसे सर ने बोला अलग अलग वैरायटीज आती हैं, तो आपको वैरायटीज देखनी है कि कौन सी वैरायटी का एप्पल कैसा दिखता है और उसके हिसाब से आपको लेना है। सिर्फ ग्लेस और कलर पे नहीं जाना है, ठीक है। हम एक बात पूछ रहे हैं कि जो आपके Habakren hakatiga program ka Assistant Commissioner Food Safety jong Sarkar Meghalaya ka Kongbi Mukhem ka laong bakani ka program ka long ka badon kam hadu kata ye ki tu ki bapinmi jingbam knang biki jingbam biki pinmi ki de ban long ki pakhot bat ki ba kata ya ka jingkot jingkhya jong ki nong bam. Nga ngadi kong bahun shisha Mukhem ngadi Assistant Commissioner jong Food Safety Government of Meghalaya East Castle Shillong. Ti ngi penlong ya kini ka program kini ka sngi lani kini ka training kalong na kabenta kini ki nong di jor bat ki nong di so ki bangi laji. Kenang ta pede kani ka jing ai training kadi ka badon kam kata-kata ba kadi si benta na ka program jo ka Food Safety and Standards Authority of India ya ka ba ngi bor. Ti hang ngi la ai kini ki training la sedang na du benai Oktober hangge ngi la da ba ai kini ki badia madan ki street vendors nang ta ngila ai ru ya kini ki nong dia ki restaurant bat kini ki tea stalls bat ki we mentang sngi ngile ya kini ki badi jhor ki badi so nang ta ru ngila le ru sha ko ki we ki district kumsha Giant Hills West but East Giant Hills nang ta ngila le sha ko ka South West Castle Hills ting program ngila le na ko sha ko bat kan nang continue kan nang everything nakawai ka jaka shakawai ka jaka tika jingmu ba kong sam jong kani ka training ka long ba ngi kwa ba kini ki pai ba lani ki nong die ki badon benta ha ka ban khayi ki mar ba mardi la ka long ba ki dukan sha lang ba ki dukan jado alani ki besna jam ki besna juice ki besna ki bakery ki nong set jingbam lani ki nong set tandur kini ba no ken hapan yo lo ki training buat kitu ki badon ki resort ya ki hotels bat ki jakasa ki ong ki bed and breakfast mo ki tur ki hapan wan ya kini ki training man yo ai kini ki training kalong ka jing hikai ka badon kam hadu kata-kata ya ka ba kini kin yo ru ya ka certificate na po ka Food Safety and Standards Authority of India ha ka bukut jong ka ni ka training but kan di hiru ko wai ni ki kot ki badon kam na ka benta ba kin register ya na dia ha kini ka kam Tu mintang ini phashwa shipor shakijing pen bana. Dimintang ini pai biang shaki khubor badangsa. Ka Border Road Organization kalapdiang sngob ya ka kinhon kinongnya cycle jongka ha Shillong. Ya kani ka kinhon lapdiang sngob do Sunil Kumar Chobe SE Civil ubashimti shipor kum Chief Engineer jongka Border Road Organization Shillong. Kajingwan jongka ni ka kinhon kalongkum shibenta jongka ta kajingya kaleng kari Balatip kum ke India at the rate 75 Border Road Organization Motorcycle Expedition kabalas dang nadu ka South Trik Urisau but in penkot pat haka arpunyo trik unopra arjar arpuwe ban pin sapriang ye kijing tre kampen roy jongga Border Road Organization hakeling kari. This present motorcycle BRO motorcycle expeditions, it has been organized on the eve of Amrit Mahotsav. As we are aware that country is celebrating the 75th year of the independence and various national programs have been organized by the various ministries and MOD is also organizes similar kind of functions. This
motorcycle rally expeditions was flagged off by Honorable Raksha Mantri from War Memorial, Delhi on 14th October 2021. It will be covering almost 20,000 kilometers of the road, traversing throughout the country, perimeter of the country. There are total Kat kum kekerwa balapha da Nyautrep Youth Council Sengkme lingba uroi kupar sinrem u General Secretary ka Nyautrep Youth Council Sengkme ka seng ningkong ka ai khuble ye ki artli sarkar Meghalaya bat sarkar Assam bikilas dang ban shimkhia ban ye penbet no ye uput usam. Kekmi lenti bahakini ki benai banwan insala banye penbet nyo yo pot usam bat hashwa ban rakhi san posnem ka Jylla ka seng ka kwa banyu ino baka Meghalaya kan don lo laujong uput usam. Kaseng Nyautrep Youth Council kala ai khubleiru ya ki Regional Committee ki balayalam de ki rang bashnong ki sim rat ki sordar ki sim jong ki hima khasi habalet jurib Henry Hapadeng kini ki AKA kaseng kalapan pau ya kajing si pat banyo i bah kini kisngi ya kajing let ya krenport ki menteri ka Jylla jungi namar kumbalayu i ka Assam ka khamle don bor pat ka kampen i bor hiru la kalong ha West Khas Hills District ne Hari Boy District layu i ba ka sarkar Assam ka khamle henmen rangba Khas Hills la kalong ha po Riboy District ngiu i ba haman la kajing let jurib ngiu i ba ka sarkar Assam bat ki he sarkar la ni ki he officer jong sarkar Assam ki khamle men rangba yangi kum ya ki officer ki jongi bat ki nongmi khmat ki jongi kumta lor kini ki ai kumbangi loi i ka jingja ka belaja hanin gasngi ha ka jinglet jurib ya kwe ni ki jaka hapo Riboy District ngi iba minister jong sarkar Assam la kini wat ya umai lani shimla sha ya uwe ni ki rangba ubami khmat ya ka himanong spung hakaba ka tu ka jaka ka badan ka jinga ka jakput ka hap hapo jong ka hima khasi lani ka himanong spung shimla ailat wat tangban keren ru ngi iba kinomi khmat ki jongi nadu deputy CM ubade chairman jong ka regional committee ka bapet ya ka Riboy District ya ki jaka ki ba ka japut hapo Riboy District shimla ang wat shit tang shiken tin ru ban keren na lani ban intervene ya kani ka jing kini no wat ka jimbom sha jong kini ki het sarkar na Assam ban keren ban ailat yu ni urang ba umami khmat ya ka himanong spung lane ubayeng nam ta ban keren na ka banta ka himanong spung wat tang ban keren ru kani ka jingle jong ki he sarkar lane jong sarkar Assam ka pen i ba haman la ki program haman la ki jing yelet ban penbe ban jurib ikini ki jaka ki ka jakbun ni i ba ki le men rang ba kana kalyang ka jong i kum keseng ni sngo ban kentu yakini ki no yalam ki jong i nadu ki chairman jong ki regional committee ki MLA ki dorbar trairi ki jongi laki long ki sim rat ki rangba shnong ki serdar bakala de ka por yangi ba pin kampen ya phi ba pin kampen he yo rendang jong phi bat ban pen i la ka bor nama kini ki jaka ki ba don gajing ya ka jakput ki ba dang dei hi ki ba hapo hi ma khasi ni so ba ka sarkar Jylla la ne ka Jylla Meghalaya kamdei ban long tang ka trailer bat ka Assam kan long ta kali la ne ka jeep ka ban syutan yangi kat saba maki kimon Kinong ikai jong Sacred Heart Boys High Secondary School kila penshna ya ka wei ka yeng na kabenta ka wei ka long kami ka bedong hamau ka siang ka shnong ka badon sharum jong ka nigrims. Ya ka ni ka yeng la kerkhu di padar Lawrence Nongse SDB Parish Priest jong ka penthor umkran. Ya ka ni ka yeng la IT ha ka ni ka long kami ha ka ba la don langru kinong ikai bat ki ba yeng asem jong ka ni ka long kami. Father Lawrence Nongse SDB habakren hagate kasngi ilayaro ikani kamba bha jong kinong hikai kabakalla long ka jingker khu ka bakraw yakani ka long yeng long sem Kishwaban korku da praksin so kumen ka bakraw pan wan ha kani jaka mata ka janmit bar na ayu ya uplain ka banta kani kising pelat lila pelenti chongu na banta chungi pane lom yalang ha kani jaka pan kerku ya kani kayeng ba kino hikai na Sacred Heart Boys Higher Secondary kila lestom panjarap ya kibatuk kibasyam ranot kibasyam cencar
ki bom don yim bom don sem te ka we na ki ka dei ka ne bat pun teli ki la tre nga teng nga ngai ki kata bat ni kerpat ya ke jing kal ku jo ble ba ki nang ai ki ya ke jing koi ke jing kya ai ki ka man sen bas pun ka man sen ya raplem ya ki batut ya ki ba syam lanat ba syam jajar ha ki nang kondong paper tu play undan rekat baki bat undan rekat ni ki badan matahang ni jingkar ku ka bakarpang ya ki trying ublay lakar ku ipi ta kane kayin to sanang lai bha in bha nang koi nang klai ta ki bapang pasitom ro to ublay umpot koi tan klai no hiki ting serang ya kane jingkar ku kagateng upa berukun bam siam bakoi amen kacing suka kanagaying mat gitu barok basyong haka man bau krisulai sim ya kijing long do ana kamaria tisti ula seng ya kaying jong uha pedeng jongi tungin niat wai naga benta niat wai menta bau trai unrung ha kanagaying batamai parut kerku yaka dah kecing don congku to undon barbar bat pi hang ni to un penroy ya kecing I jong pi iwe ye iwe pat bat pun dia don ha kecing kemen jong pi pun kan pam ye pi ha kecing sosi jong pi dah kebobot ya kecing hikai bat kinuk sa congku to wat kumno ban penlong jungi ku blai berapa ku ya kan kasem ya kan kata ya kan kala berapa to unri kumah ya kan mandan berapa kan ko pa jungi ba ne junong ko ke jungi kan sama jungi kan ma jungi ada kendai kumah Wahai ini mentah ketimbang cungi kabahara kasih batu maaf ini kerkang cungi kumbang ini ini berbuat dalam ini syarikat pencoy Bat daki tuki khubor ngila poisha kabakun tat hadu pengindeshem biang kublai shibon.